Automobility. Welcome to Wuhu, the hometown of Omoda and Jeku. Jaz pa vas pozdravljam iz Mercedesovega rojstnega mesta, torej iz Stuttgarta. Verjetno ste tukaj ob meni in za mano že prepoznali dva avtomobilska pradetka, namreč danes sem si tako za dušo oziroma za ogrevanje privoščil ogled Mercedesovega muzeja. Namreč tematika tokratne oddaje bo tudi precej zgodovinsko obarvana. Pozdravljam vas torej iz malega kitajskega mesta, kjer pa se dogaja prihodnost mobilnosti. Ampak seveda, ko rečemo malo kitajsko mesto, se moramo vendarle zavedati, da čeprav je mesto Wuhu šele 69. največje kitajsko mesto po populaciji, bi lahko v samo mestno jedro spravili kar celo Slovenijo. Če pa štejemo zraven še okolico tega mesta, bi lahko zraven prišteli še Slovenijo in pol. V to malo kitajsko mestece pa sem jaz prišel zato, da bi preučil, kateri novi kitajski avtomobili so recimo primerni, so ustrezni tudi za naše slovenske ceste. In že zdaj povem, vzemite, pripravite vaše telefone, zato ker med samo zgodbo vas bom vprašal za vaše mnenje. Kitajskim znamkam smo pogosto očitali to, da nimajo dinamičnih voznih lastnosti. Zato pa so nam dali zdaj Omodo 7 in s tem poligonom želijo dokazati prav to, da so se popravili na tem področju. Testna vožnja je bila sicer prekratka, poligon je bil premajhen in pa tudi nepopolnoma merodajen, ampak vendarle, ko so me na koncu vprašali, kaj si mislim, kakšni so občutki, sem pomislil na to, da bi jim to kar zapel. In spomnil sem se na tisto slovito skladbo legendarnih britanskih rockerjev Blur. Namreč izkusil sem, da so nam Kitajci dali nekaj, kar si želimo v Sloveniji in v Evropi. Tako da dajmo zdaj skupaj vsi zapeti tisti. Prvi občutki so še vedno, da se mu pozna, da je velik, ampak moram reči, da napredek se pozna. Ta avtomobil je pa že skoraj da evropski. No, za Omodo 7 je že jasno, da bo zelo kmalu prišla v Evropo. Torej, prva kljukica je odkljukana. Prihodnjo jesen pa Omoda nadaljuje z manjšim modelom 4 in hkrati odpira novo poglavje glede oblike. Govorimo o avtomobilu, katerega glavna značilnost je v tem, da je poceni. Samopolnilnem hibridu, na razpolago pa bo tudi polno električna baterijska verzija. Dolg 4,4 metre in kot vidite, oblikovanje je tako, da bo všeč predvsem tistim, ki imajo radi video igre. Predlagam, da spoznamo oblikovalca. We can hear that you come from Spain. Yes. Can we see some Spain design here in this car? I think nowadays design is a little bit globalized, right? So I started my career in Spain, but then I moved to Germany, to Sweden, and now China and the UK. Can I expect that you were working for Cupra? No. Actually, I started in a small consultancy. That we were working for Seat and for Fiat. I ask you this question because I can see some Cupra... Some Cupra inspirations on it, yeah. Especially the Cupra concept cars. Yes, so this is the thing. We want to create a very dynamic, something very futuristic. So in a way, maybe it could be similar to the Cupra. But the design language, even though it has similar cues, it's a lot different because it's got a lot more edgy and a lot more like a spaceship feel. I have to say that I like this start button. The start button, yeah, it's also inspired in this spaceship theme.
So if you go to interior, you will see that we have a very wraparound feeling on the interior. And it has this center console, which is really high, right? So this makes you feel like a commander. So only young people that like gaming. No, not really. I mean, you can buy it if you like it, of course, right? But yeah, we're Chinese brands nowadays. Everybody's doing almost like the same. So we want to stand out from that. And so that's why we call it it has a young spirit. But it doesn't matter what age you are, you know? You can be 60 years old and feel young as well. Poglejmo zdaj novost znamke Jayco, torej tehnično sorodno novost, a s precej drugačno obliko. V prihodnjih mesecih pričakujemo popolnoma električni Jayco 5. Prav tako bo v verziji z normalnim motorjem, z notranjim izgorevanjem. Gre za manjše vozilo, 4,40 m v dolžino. To je segment Omode 5, s tem, da je bolj terenskega videza, ponuja majčkeno bolj robusten izgled. Prav tako ima 61 kW baterijo, domet okrog 400 km. Specifikacije zelo podobne kot pri Omodi, večinoma so kozmetične razlike. No in zdaj je prišel seveda tisti trenutek, ko nas zanima vaše mnenje glede novih kitajskih avtomobilskih znamk. Seveda, skupina Chery izdeluje Jayco in Omoda, ampak to sta pretežno, recimo temu, mainstream avtomobilske znamki. Dve avtomobilske znamke pa ta skupina še razmišlja, da bi jih pripeljala v Evropo. Ena je zelo prestižna znamka, druga je pa taka igriva, funky, retro oblikovana. Zdaj pa je tista dilema, ali naj te znamke pripelje tudi v Slovenijo. Imena pri Kitajcih so včasih drugačna kot pa pri kitajskih avtomobilih, ki pridejo v Slovenijo. In en primer imamo tukaj. To sta dva modela znamke Exit, ampak ta dva bosta v Sloveniji na prodaj pod oznako Xlantix. Seveda, kdaj pa bosta prišla v Slovenijo, to pa odvisno tudi od vas, ko boste recimo v komentarjih povedali, kakšen je interes po teh dveh avtomobilih. Naslednji kandidat za prihod v Slovenijo pa je ta avtomobil. Imenuje se iCar in ne, to ni Apple avtomobil, je pa seveda tako, ko najmo rečemo, zabavno, igrivo oblikovan avtomobil, tudi retro mu lahko rečemo. In seveda spet vas v komentarjih sprašujemo, kaj pravite, naj ta avto pripelje v Slovenijo? Se boste našli slovenski kupci za ta avtomobil? No, tokrat sem vam iz te kitajske turneje postregel predvsem z novimi avtomobili. Ampak posnel sem seveda tudi številne intervjuje. Recimo tistega o tem, kako je regulirana avtonomna vožnja tukaj na Kitajskem. Pogovarjal sem se tudi o tem, kako bi lahko kitajsko umetno inteligenco v slovenskem jeziku uporabljali tudi v Evropi, v kitajskih avtomobilih seveda. Govoril sem tudi z glavnim inženirjem, ki je izdelal tisti hibridni motor z rekordno termično učinkovitostjo, kar 48%. In pa pogovarjal sem se tudi z glavnim šefom za humanoidne robote, ki pravi, da so roboti še bistveno večji posel, kot pa so avtomobili. Vse te pogovore vam bom postregel v prihodnjih avtomobilnostih. No, zdaj pa predajam besedo Lukatu, ampak ne še v Stuttgart. Ta hip se gremo voziti po Kamnik. Verjetno se boste strinjali, da je prestižnih, atraktivnih in tehnično zelo naprednih električnih avtomobilov zdaj na trgu pa res že v izobilju. Ampak na dostopne električne avtomobile pa smo se res načakali. In zdaj sem rekel, smo se načakali. To pa zato, ker so nas Kitajci zdaj pa res očitno odrešili tega čakanja. To je Leapmotor T03. Če sem povsem natančen, smo takšen majhen, dostopen električni avto na trgu že imeli.
Skupina Volkswagen je namreč približno ob začetku korona pandemije v svoje prodajne salone pripeljala električni različici svojih modelov Volkswagen Up in Škoda Citigo. No in kaj smo se s tema dvema modeloma naučili? Zaradi ugodne, seveda izdatno s subvencijo in popusti podprte cene, so tiste prve električne malčke kupci takoj razgrabili. Tisti, ki so dejansko prepoznali priložnost, kako dober električni avto dobiš za majhno vsoto denarja, so hitro planili na razmeroma majhno količino vozil, ki je bila takrat na voljo za slovenski trg. Zdi se torej, da bi že takrat potrebovali več električnih malčkov. No, za zamudnike pa je tukaj nova priložnost. Cena tega avtomobila se namreč s pomočjo ekosubvencije spusti vse do 10 tisoč evrov, kar je trenutno za nove avtomobile v Sloveniji prava eksotika. No, zdaj pa poglejmo, ali je ta avto samo poceni ali je morda tudi cenen. Za začetek imamo elektromotor, ki ima 70 kW moči in poganja prednji kolesni par. Zaloga moči je za takšen avto povsem ok, no bolj prijetno pa so me presenetile vozne lastnosti. Vidi se, da ta avto ni čisto tipičen Kitajec, ampak je razvit skupaj v sodelovanju s skupino Stellantis. No in rekel bi, da evropski inženirji dobro vedo, da imamo v Evropi številne zelo zavite mestne ulice, da ne govorim o naših podeželskih cestah. Ta avto je tako zelo lahkoten za vožnjo, krmiljenje je dovolj odzivno in nudi v resnici precej dobro povratno informacijo, tudi podvozje zelo dobro blaži udarce in ne nazadnje, s 1250 kg je ta avto električni lahkokategornik. Manjša masa praviloma pomeni tudi manjšo porabo energije. No, ta v primeru mestne vožnje znaša okoli 10 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da boste liti železo-fosfatno baterijo s kapaciteto 36 kWh pri takšni vožnji polnili naprimer enkrat na teden. Pri mešanem ciklu pa sem pri okoli 10 stopinjah Celzija beležil porabo 14 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In to pomeni, da boste z enim polnjenjem baterije prevozili nekje poprečno 260 km, kar je po mojem mnenju za takšen avto povsem zadovoljivo. Polnjenje z največjo močjo 6,6 kW na AC in 45 kW na DC polnilnici ni ravno bliskovito hitro, a za takšno razmeroma majhno baterijo v praksi zadostuje. Tako ali tako boste ta avto polnili doma. Je pa res, da bo do njega krivično, če ga boste uporabljali samo za vožnjo do bližnje trgovine. V resnici je ta avto povsem dovolj zmogljiv tudi pri avtocestni vožnji. Hitrost 130 km/h dosežemo brez težav, od mene niste slišali, da jo lahko celo blago presežemo, pri tem pa je tudi hrup v mejah znosnega. In na voljo imamo adaptivni tempomat, pa čeprav imata nekaj svojih kitajskih muh, ki so povezane predvsem z nesmiselnim opozarjanjem in samodejnim zmanjševanjem hitrosti. Pa še ena pikolovska stvar, ki me je zmotila. Zvok za opozarjanje pešcev je res nenavadno glasen in se nenavadno glasno sliši v potniško kabino in za nameček ni ravno prijeten. Če se boste večinoma vozili po mestu, se ga boste pri hitrostih do 30 km/h kar pošteno naposlušali. Na splošno pa ta precej preprosta notranjost nikakor ne deluje ceneno. Ravno nasprotno, s takšnimi trdnimi in čvrstimi materiali daje precej občutka robustnosti in dobre izdelave. In ne nazadnje, ta avto se izdeluje na Poljskem, v isti tovarni, kot se je nekoč še en zelo simpatičen in majhen avto, ki vam ga zdaj pokažem, vi pa v komentar napišite, kako mu pravite, ker ima številna, precej zanimiva domača imena. Od naprednejših funkcij pa imamo tukaj 3 vozne programe, ki povsem pričakovano spremenijo odzivnost pogona, pa brezkontaktni ključ, ki nam omogoča, da vozilo zaženemo na tipko. No, najbolj nepričakovana pa je velika steklena panoramska streha, ki precej optično poveča kabino in poskrbi za še boljše počutje pri vožnji.
Nekoliko manj napredno pa je nastavljanje klimatske naprave, kar moramo storiti povsem ročno tukaj na osrednjem zaslonu. Pa tudi sistema Android Auto in Apple CarPlay nam omogoča še vedno, tako po kitajsko, takšna dodatna škatlica. Če se spredaj vozimo zelo udobno, pa se zadaj pravzaprav dokaj zasilno. Tukaj in v prtljažniku, ki ima 210 litrov prostornine, se kompaktna dolžina 3,6 metra seveda pozna. Sam menim, da ima ta avto pravzaprav več karakterja, kot bi mu morda prisodili na prvi pogled. Namreč dizajn ni njegova močna točka. Pa tega ne pravim jaz, ampak to pravijo kar sami odgovorni pri Leapmotorju, ki medtem že aktivno iščejo evropskega oblikovalca, ki bi poskrbel, da bi njihov električni mestni malček tudi izgledal bolj po našem zahtevnem evropskem okusu. Tudi v uredništvu avtomobilnosti imamo zelo radi lepe avtomobile. Ampak obenem se strinjamo, da morata biti dobra tehnika in prava vsebina vselej na prvem mestu. In Leapmotor T03 je vreden avto. Avto, ki je bil vreden čakanja, vreden je naše pozornosti in ne nazadnje, zelo verjetno je vreden tudi našega denarja. Andrej, gas! No pa greva, evo. Kot ste verjetno že ugotovili, nahajamo se v Racelandu Krškem, kjer se je danes zbralo 63 lastnikov in ljubiteljev Toyota GR, ki preizkušajo tole stezo za mano. Avto ima posebne privilegije, mogoče ga malo preveč merkam, pa v bistvu ajčkam, po domač povem. O kakšnih privilegijih govoriva? Ima svojo garažo, pozimi se ne voz, kar je mogoče škoda za ta model avta. Zaradi tega, ker mi to pomeni, pač mu nudim vse to. Se pravi, to ni službeni avto? Ne. Samo za nedeljske izlete? Ja, samo to. Pa še teh je bolj malo, premalo. Vi ste ponosni lastnik 3 Toyota GR. Ja, res je. Zakaj ste jih izbrali? Avto mi je top. Avto je zanimiv, enostaven, lahek. Ja? Doživiš res v njemu eno posebno vozniško izkušnjo. Ta najstarejša je stara, ta pred nami, ta je 2 leti pa pol. To je replika Kalerov Ampera. Glede na to, da so 3, malce menjate. Ja, malce menjam, predvsem, ko imam čas, da se malo, kako rečemo, da se malo spuhtim. Tako, ja. Ravno kar ste steze, kako je bilo? Super, to je bila moja prva izkušnja na stezi, katerikoli dirkanje, to je bilo zelo... Sem še poten, tako. Ste probali idealno linijo? Ja, sem probal, je šlo na pol, recimo. Ok. Kakšno je pravilo, kako najhitreje prevozimo? Torej, najprej moramo upoštevati idealno linijo. Idealna linija je na nek način alfa in omega in seveda pomeni nek maksimalen radius skozi nek ovinek. Torej, vstopava po zunanji strani, kjer tudi seveda zavirava maksimalno in premakneva avto proti vrhu notranje strani in pa spet odpirava, riševa ta maksimalen radius in izhajamo iz ovinka. Seveda je pa to zgolj samo linija. Kakšno je pravilo, kje začnemo zavirati, da bo najhitreje? Okay. Kako je tisto hudiče v detajlih, ne? Tako. Torej, zaviramo namreč seveda na tem ravnem delu, da izkoristimo maksimalen zavorni učinek, da se zavorna sila enakomerno porazdeli na kolesa. Kako močno pa zaviramo na tej točki?
Ja, to je pa stvar občutka, ki moramo presoditi, torej odvisno od hitrosti, odvisno od podlage, odvisno od avtomobila in nenazadnje tudi samih gum. Torej, zelo pomembno je, da pravočasno zaviramo. V tem delu je običajno največ nesreč oziroma napak. Zakaj? Ljudje se namreč v želji po doseganju hitrosti zakalkuliramo in vstopamo s preveliko hitrostjo v ovinek, kar pomeni, da namesto, da bi šli po idealni liniji čez ovinek, se nam ta linija podaljša oziroma Iz ovinka. tako postane ravno iz ovinka. Kje pa potem ponovno pospešujemo? Se pravi na tej točki. Tako. Torej, na ravnem delu zaviramo, čim obrnemo volan, ohranjamo samo hitrost in tukaj je ta sredinska točka, stujko se imenuje apex, pa na tej točki bi moral biti avtomobil in seveda tudi mi za volanom pripravljeni za začetek pospeševanja, ki seveda poteka spet po idealni liniji. Pospešujemo, se pravi, postopoma in nekje na tej točki gremo na polno, če tako rečem. Tako. V teoriji, recimo pri takem ovinku, bi to pomenilo, da na tej točki, ko spet pridemo na raven del, imamo tudi pedalo za plin do konca potisnjeno. Torej, gremo na ta robnik preko drugega in se premakneva na zunanjo stran, kjer ostajava in iščeva notranji vrh ovinka. Tukaj smo, evo, in spet spuščamo. Prestaviva v drugo stran in spet vstopiva v ovinek, sva na apexu in pospešujeva. In v bistvu že bremzava, ker je nov ovinek. In prilagajava hitrost za nov vstop v desni ovinek, spet vstop, apex in pa izhod. Kaj najbolj pomembno je, da prav čas zabremzamo, da pravilno dobimo pravo hitrost. V vsaki točki te linije se moramo ustrezno odreagirati. Dovolj je, da v nekem momentu nekaj neustrezno naredimo, kar bo pomenilo neko napako. Ta napaka je pa lahko v skrajnem primeru izlet iz ceste, lahko pa pomeni dodatno popravljanje, to pomeni izgubo časa, lahko povečano obrabo materijala. Rekla sva, da je zelo pomembno zaviranje v pravem času. Kako se pa naučimo, da zelo močno zaviramo? Ker ponavadi na cesti ravno ne zaviramo močno. Res je. Torej, v tem primeru govorimo o dirkaški ali pa zelo dinamični vožnji, ki pa seveda na cesti se ne sme dogajati tak primer. Razen seveda, ko naletimo do neke ovire, ko moramo zelo močno zavirati. Če govorimo pa o dirkaštvu, je pa to drugače. Torej, vsako zaviranje mora biti zelo odločno, ampak še vedno z občutkom. Pa se vam zdi, da je zelo pomembno med tem, ko vozite, da imate tudi skozi volanta občutek za avtomobil? Absolutno. Z pravilnim položajem, sedenjem pridobivamo informacije iz ceste, ker samo na osnovi teh informacij lahko reagiramo. Če se malo, bom rekel, pošalim, nam avtomobil vse pove, vkolikor bomo to upoštevali. Torej, pravilno sedeli, bili pozorni, osredotočeni in potem na tej osnovi tudi primerno reagirali. Super, jaz predlagam, da greva poskusiti, pa da vidiva to idealno linijo v teoriji. Mislim, še v praksi, ne samo v teoriji. Okay. Po 2 krogih na stezi, pa čeprav samo na sovoznikovem sedežu, lahko rečem, da razumem, zakaj ti avtomobili tako navdušujejo.
Ne gre le za hitrost, temveč za pravo strast do vožnje. Kombi že desetletja, pravzaprav celo več kot stoletje, poganjajo svet. No in kmalu zatem, ko je nastal prvi avto, je nastal tudi prvi tovorni kombi. Ampak ne bomo le govorili o njem, poglejte. Lahko si ga celo ogledamo od blizu. In imam celo čas, da sedem za njegov volan, če lahko temu volanu seveda tako tudi rečemo. Ta čudovit, izjemen primerek iz leta 1896 je osnovan na modelu Benz Victoria in tako kot kombiji danes je imel svojo potniško in takšno tovorno različico. No, poglejmo zdaj še nekaj več zanimivih detajlov. That is one of the first commercial vans which were developed by Carl Benz. The one we have here is one of the earliest vehicles at 1898, and that was very, very carefully remanufactured by our Mercedes-Benz Classic Center. So what is actually original here and what is the replica? Basically, you can divide it into two parts. Everything which you see here below is more or less original and have been reworked, and everything up here is basically more or less a replica, but based on the original plans we had. So in here we have a one-cylinder, four-stroke engine, and it has a 1 liter displacement. It had 2.75 horsepower and was able to drive around 15 to 20 kilometers per hour. And it was also able to carry around 300 kilograms of cargo. And that was not only much faster than the horses commonly used at that time, but it could also carry 3 times more cargo. So that was pretty revolutionary for that time. So this engine is also the original? This is the original one, right. It's beautiful. Where did it serve? The first customer of this vehicle was not from Germany, but it was from Paris. And that was a department store which was called Du Bon Marché. And that was the first customer of that vehicle. Sure. So this is very beautifully restored. So this is brand new. This is brand new, right. And this is especially done for our 130 years anniversary next year. We're going to use that vehicle in a lot of different events and a lot of different locations. And this is actually the oldest drivable commercial van of the world. And of course we have that vehicle and then we of course want to use it. So if you join us next year on our anniversary, you will definitely see it on the road. Zadnja 3 desetletja pa je glavni adut Mercedesovega kombi programa model Sprinter. Prva generacija Sprinterja, ki je bila predstavljena leta 1995, je za Mercedes pomenila velik korak naprej. Namreč nasledila je Mercedesov kombi T1 oziroma TN in bila na ta način prva, ki je namesto te črkovno številčne oznake dobila pravo ime. Sprinter je na ta način združil uporabnost dostavnika z nekaj več Mercedesovega udobja in kakovosti. V svojem razredu je predstavil številne varnostne novosti, kot sta ABS in kasneje ESP. Hkrati pa se ponašal z bolj aerodinamično obliko, učinkovito porabo goriva in širokim naborom zmogljivih, a varčnih motorjev. Z drugo generacijo, ki je bila predstavljena leta 2006, je Sprinter postal še bolj priljubljen pri obrtnikih, pri dostavljalcih in pri ljubiteljih avtodomov. No, ta generacija je prinesla nekoliko večji potniški prostor, povečan tovorni prostor in še nekatere dodatne različice, med drugim šasije in minibuse. Tretja generacija pa je Sprinterja povzdignila na novo raven, kar se tiče digitalizacije. S tem je nekako ta kombi postal nekakšna mobilna pisarna. Danes je Sprinter na voljo v več kot 1000 različicah z različnimi karoserijami, pogoni, skupnimi masami in stopnjami opreme. In ta tretja generacija je seveda dobila tudi električni pogon, s čimer Mercedes nekako začenja svoje novo poglavje v zgodovini gospodarskega prevoza. We have sold over 5 million Sprinters so far since 30 years. Almost 30 years ago, we figured out that our customers, they want more cargo space.
And therefore we said, okay, let's invent a new segment. And we invented the large van segment. The big advantage is that we combine the genes of a commercial van together with the genes of a passenger car. And of course, if you drive it a longer distance, you'll sometimes forget that you have a lot of space behind because you're thinking you're driving a passenger car. Was it more luxury? I wouldn't say luxury, we say premium. Like our passenger car colleagues, they're talking about luxury, but they have a kind of different focus. We're here talking about our premium strategy, versatility, efficiency, total cost of ownership, and last but not least also the uptime and the availability of the vehicles and reliability. Po zgodovinskem pregledu pa se moramo seveda obrniti tudi proti prihodnosti. No, Mercedes nam je že pokazal prototip prihodnje generacije Sprinterja, ampak to mora ostati popolnoma zaupno oziroma ostalo bo za temi zaprtimi vrati. Kar pa vam že lahko pokažem in kar so tudi javno razgrnili, pa je, poglejte, ta skala oziroma nekakšna skulptura. No, zakaj ta skala, se sprašujete? Tukaj so že vidne nekatere linije tega avtomobila. Lahko vidimo, da bo zelo kockast oziroma oglate oblike. No, kaj pa so še ostale značilnosti, ki bodo Mercedes popeljale v prihodnost? Behind us we are seeing part of the future of Mercedes-Benz vans, because that is a sculpture of the upcoming Sprinter, which will be based on our new Van EA platform. If you look at the A-pillar and the roofline, you can directly see that we are developing different vehicles like private vehicles and commercial vehicles on one platform, but that they will be totally different in terms of design and functionality. I think the front looks very, very boxy and maybe quite long. Yeah, right. Especially compared to the current Sprinter, you can say that the new Sprinter will be much, much more boxier. That on the one hand helps the customer to have more cargo space. And of course, it offers them more opportunities to convert the vehicle to fit their specific needs for their businesses. The boxy form also represents the reliability and the strength and the boldness of the Sprinter, which he has already today with a much more curvy design. And tomorrow we will represent it also by the exterior design, by this boxy, very solid appearance. Will it get a lot of technology from the passenger cars? That is one big advantage in the group, that we can take over passenger technology, but we can customize it for our commercial vans. So, for example, by integrating MB.OS in our vehicles, we give the customers the opportunity to integrate their special apps and their special functions they need for their businesses directly into the vehicle, so they can operate their tools on the head unit of the vehicle. It looks like Mercedes-Benz user interface, and they can also use it remotely. But what about the powertrains? Will it be electric? Will it be powered by even hydrogen? This platform is designed for electric first, and of course that is the main message, and we're still convinced that electromobility will be the future. That is no compromise. But at the same time, of course, we're talking to our customers, we are looking closely into the markets, and we figured out that we still need a bridging solution, and that's why we decided to have a second variant of our platform, which is called Van CA, and there we will integrate the combustion engines out of our company. So no rumors about hybrids for now? Right. When can we expect the fourth generation of Sprinter? Yeah, I mean, we're developing private vans and commercial vans on one platform. And what I can tell you now is that we're starting with our private van next year. So the first half of next year will be the launch of our private van, our VLE, and of course the rest of the derivatives will then follow. Sprinter se ponaša z zelo zvestimi uporabniki in eden izmed razlogov je tudi, da je ta model izjemno priljubljen tudi pri predelovalcih oziroma izdelovalcih nadgradenj. Namreč zelo zanimiv podatek je, da je kar 75%, torej 3/4 Sprinterjev, ki vozijo po svetu, predelanih. Glede na to, da smo v današnji oddaji že bili malce glasbeni, pa verjetno pričakujete, da bomo zdaj spustili tisto o 9 milijonih biciklih na Kitajskem. No, tukaj se nas je danes zbralo komaj dobrih 2000 kolesarjev. No, mi se gremo voziti, oddajo pa zaključimo. Avtomobilnost, vidimo se spet naslednje leto.